गाबोन सानसेनि थाखाय बड'फा नोगोरनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआ आसामनि राजथावनि दिसपुरनि महर मोनगोन। गोजोनथाव बाथ्रादि गाबोन गिबि खेबनि थाखाय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि सामलायनायाव बिटिसि आयेन आफादाव आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्माया जागोन। गाबोननि जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मानि सोमोन्दै बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ ओरैबायदि बुङो। बिथांमोनाथ' बेवहाय हर थानाय नङा, गाबोन सफैजोबगोन आरो बे गाबोन सफैनायनि थाखाय इतिमध्य जि माने आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव लामायाव बिथांमोना एसे फुंनि रेजेंगा जानायखौ खालामगोन। बजालि जिल्लानि जि बजालियाव थानाय पाठशाला बजालियाव थानाय जि माने सार्किट हाउस, बे सार्किट हाउसआव फुंनि रेजेंगा जानायनि जि राहा, बे राहाखौ खालामदों आरो फैयै फैयै जोंनियाव सफैगोन। सफैनायाव जों एसे साहा ता लोंहोगोन आरो बेनि उनाव सानजौफुनि जि मोनसे जानाय, सानजौफुनि जानायखौ जोंनिफ्राय बेवहाय माने थाम थिम खालामदों आरो बेबायदिनो जेब्ला बेवहाय माने सेसना जोबब्ला बिथांमोना थांफिनगोन। नाथाय मोनसे खोथा दे बेवहाय जोंनि जि माने एमएलएफोर फैगोन आरो बेवहाय जि मन्थ्रिफोर फैगोन, मन्थ्रिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन माने बिथांमोननो खथानि गोनांथि जायो, जायखौ रुम होननानै बुङो, अफिस रुमनि थाखाय गोनांथि जायो। बेबायदि अफिस खथाफोरखौ, बेबायदि अफिस रुमफोरखौ जोङो थाम थिम खालामनानै लाखिजोब्बाय। जोंहा जेबो उसुबिदा जाया। जोंहा रायजो बेंगिरि जिरायनायनि थाखाय जोंहा आलादा बेवहाय अफिस रुम दंखायो। जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थाखाय जोंहा आलादा रुम दंखायो। आसामनि माने आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि थाखाय आलादा जों रुम बेवहाय लाखिखादों आरो मन्थ्रिफोरनि थाखायबो आलादा रुम जों बेवहाय लाखिखादों। दा बेनिखायनो जोङो फंसेयै बुंनो हायोदि गाबोन जानो गोनां जि आसामनि जि 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजा, बे रां बावजानि थाखाय जेसेबां माने साखाफारा जानांगौ जोङो साखाफारा जाजोब्बाय आरो बेखौ जोबोद मोजाङैनो जों खुंलांनो हागोन। बे मोनसे जों आखा खालामनो हायो। जिहेतु बड'लेण्डआव बा बिटिसिआव खुंफुंजागोन बे एसेम्ब्लि जथुम्माया गाहायै बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि खाबु जागोन सानो? बेवहाय जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो। स्पिकार्स इनिसियेटिभ, बे स्पिकार्स इनिसियेटिभ स्पिकारनि दैदेननायाव स्पिकार्स इनिसियेटिभ होननाय मोनसे एजेन्डा आथिखालाव आसामनि जि बिधान सभा बेवहाय सोलिबाय थायो आरो नैबे जोंनि क'क्राझाराव जानो गोनां जि आसाम बिधान सभा, बे आसाम बिधान सभायावबो गाबोनो रायजो बेंगिरिनि बिबुंथि जोबनायनि उनावनो बेवहाय माने स्पिकार्स इनिसियेटिभ, बे स्पिकार्स इनिसियेटिभ जि मोनसे आयदा दोङो, बे आयदायाव बेवहाय सावरायनो नागिरदों दे माने सिक्स सिडिउलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, सिक्स सिडिउलनि जे अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि सायाव बेवहाय माने हाउसआव सावरायलायनाय जागोन आरो बेवहाय सावरायनायनि उनाव जोङो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ जों आसा खालामनो हायो। मानोना बेबायदि माखासे बिदिन्थि दोङो स्पिकार इनिसियेटिभनि जि आयदा, बे आयदायाव सावरायनानै बे उन्दै गथ'फोर लांखारनाय, उन्दै गथ'फोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, बेबायदि जिखिनि माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर उन्दैफोरखौ लानानै जायोमोन आरो बेनि सायावबो थांनाय समफोराव आसाम बिधान सभायाव सावरायदों आरो बेनि उनाव आसाम सरकारखौ बेनि सायाव जि मोनसे इनिसियेटिभ, बे इनिसियेटिभखौ जोङो लानायखौ नुदों आरो थांनाय समाव जोङो नुदों दे आसामनि जिखिनि साहा बागानफोर दङ, बे साहा बागानाव थाग्रा बिथांमोनखौबो लानानै बे आसाम बिधान सभायावनो सावरायदोंमोन आरो सावरायनायनि उनाव जों आथिखालाव नुनो मोनदों दे आसाम साहा बागान, आसामाव थानाय खना खनला जिखिनि साहा बागान, बेवहाय जिखिनि फारफ्रोमबो बिथिंनि जि मोनसे जौगानाय, सोलोंथाइखौनो होन, बिथांमोननि रांखान्थियारि जौगाथायनि बाथ्राखौनो बुं, बे माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौनो बुं, बे गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु जौगानायनि जि मोनसे बिथांखि गरन्थ'खौ लानानै खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बै हिसाबैनो जोंबो बेखौ आखा खालामदों दे गाबोन बेवहाय सावरायनो गोनां सिक्स सिडिउलनि सायाव जि माने अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनानै निस्सय जिखिनि बेवहाय सिक्स सिडिउलखौ स्ट्रेंथेन खालामनो गोनां दंबावो, सिक्स सिडिउलखौ गोहो गोरासिन खालामनांगौ दंबावो, बहाबा सिक्स सिडिउला दिनैनि समाव एसे माने लोरबां जानानै दोङो नामा, बैफोरखौ बेवहाय सावरायगोन आरो सावरायनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सिक्स सिडिउल, बे सिक्स सिडिउलखौ দ্বিতীয় বাকীৰ বাবে ঐতিহাসিক যেহেতু অসম বিধান সভাৰ বাজেট অধিৱেশন প্ৰথমটো দিন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, কি ক'ব? এইটো
আমাৰ বিটিআৰ বাসীৰ কাৰণে এইটো ঐতিহাসিক আমি সকলোৱে জানো আৰু ঐতিহাসিক বুলি আমি অভিহিত কৰিছোঁ কাৰণ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যেটো মানে অসম সুকীয়াকৈ এটা ৰাজ্য হ'ল এই অসম সুকীয়াকৈ ৰাজ্য হোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ যি কোকৰাঝাৰ আমাৰ বিটিআৰ যি ৰাজধানী এই বিটিআৰৰ ৰাজধানী কোকৰাঝাৰত আমাৰ যি বিধান পৰিষদৰ যি সভাকক্ষ এছেম্বলি যেটা হাউচ আছে এছেম্বলি হাউচত ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ বিধায়কসকলক মন্ত্ৰীসকলক তথা এটা কথা যদি ক'বলৈ যায় তেতিয়া আমাৰ যি অসম বিধানসভা এই অসম বিধানসভাটো আদৰিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতিটো আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল কাৰণ অহাকালি 17 তাৰিখ হয় অহাকালি ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত যিখিনি যাৱতীয় এই বিধানসভাৰ কাৰণে তো এইখিনিতো অহাকালি ইয়াত হ'ব তো সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত আমি গোটাই বস্তুখিনি আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই ঐতিহাসিক যে এটা সিদ্ধান্ত এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ কাৰণে মই বিচাৰ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ সন্মানীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু আমাৰ বিচাৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অহাকালি যেহেতু ইয়াত আমাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ যেটো নেতৃত্বত এটা নতুনকৈ ইয়াত আলোচনাৰ যে এটা বিজনেছ এই বিজনেছত ৰাখিছে যেটো মানে স্পিকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভ আৰু এই স্পিকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভত 6 শিডিউলৰ যিখিনি অলৰাউণ্ড যেটো ডেভেলপমেণ্ট এই অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব আৰু নিশ্চয় তেনেকুৱা অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো মানে 6 শিডিউলৰ ওপৰত অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত যেটা আলোচনা হ'ব এই আলোচনাৰ পৰা নিশ্চয় আমি আমাৰ অসমত 3খন মানে 6 শিডিউল আছে আমাৰ বিটিআৰ তথা বিটিচি এফালে থাকিল ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আমি এই যেটো আলোচনা এই আলোচনাৰ পৰা আমি ভাল এটা ফিডবেক আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ আমি দেখিছোঁ স্পিকাৰ ইনিচিয়েটিভৰ যিখিনি টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল আগতে যেটো মানে চাহ বাগান বা চাহ বাগিচাৰ তেনেকুৱা মানে কি কয় এইটো চাইল্ড মেৰিজ যেটো মানে আৰ্লি চাইল্ড মেৰিজ ইয়াৰ ওপৰতো এই তেনেকুৱা মানে ইনিচিয়েটিভত আলোচনা হৈছিল আৰু আলোচনাৰ পিছত ইয়াত কিন্তু অসম চৰকাৰে এটা সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লোৱাটো আমি দেখিছোঁ আৰু নিশ্চয় ইয়াতো মানে 6 শিডিউলৰ যেটো অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত যেটো আলোচনা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশাবাদী যে আমি 6 শিডিউলৰ কাৰণে যিখিনি মানে আশাসমূহ আছে আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আশা আছে এই আশাসমূহ নিশ্চয় ইয়াত মানে সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ নিশ্চয় আমি পাম এতিয়াতো আচলতে যেহেতু আলহী আহিব ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে ইয়াত মানে আলহীখিনিক যেনেকৈ আমি অভ্যৰ্থনা কৰিব লাগে এই অভ্যৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি থলুৱা যেটো মানে ব্যঞ্জন যেটো মানে খাদ্য বুলি কোৱা হয় থলুৱা খাদ্যখিনি থাকিব আৰু বহুত বেছি মানে কিবা ৰাখা নাই আমিতো জানো আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া সম্পূৰ্ণ মানে সম্পূৰ্ণ ভেজ তেখেতৰ কাৰণে সুকীয়া আৰু আমাৰ যিখিনি আমি ইয়াত মানে মন্ত্ৰী আহিব বিধায়ক আহিব তাৰপিছত অফিচিয়েলছখিনি আহিব নিশ্চয় তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি থলুৱা যেটো ব্যঞ্জন সেইটো আমি অভ্যৰ্থনাৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ